Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Life. Sengiphinde ngabuya ke fune indaba ke isematheni before nje ngihlale kodabeni. Cela ke mbukeli ungakhohlwa ukuthi ke ulike and usubscribe. Namhlanje ngikuphathele kudaba kulisematheni, udaba kulithinta uKing Misizulu. So sekuveleke la indaba ukuthi ke isilo samabandla yena kuKing Misizulu usevuke ngentokazi entsha sha yalapha eMpumalanga okuvela ukuthi ke nayo lentokazi iqhamuka ke ebukhosini. Baveza ukuthi ke lentokazi kuma 20s, intokazi ke sencane and isike yafika ngisho ukufika ke lapha ebukhosini bakwaZulu nalapha esigodlweni. Bathi ke maduze isilo ke samabandla yena kuKing Misizulu so ithatha ke lentokazi ngokusemthethweni. And kunezinye ke indaba ke ivelile la ukuthi ke yena kuKing Misizulu ukhanselileke lapha umshado wakhe naye ke lapha uNomzamo Muyeni. Bathi ke iKing ngeke ke samshada ukaMamyeni and abazivezanga ke izathu esiqondile ukuthi ke ingane ke King ingeke ke samshada ukaMamyeni. And if ukhumbula kahle ke nangoJanuary kwakumele ke sona ke isilo samabandla simshade yena ukaMamyeni, kodwa kumshado wabo wagcina kumisiwe ngenxa ke inkinga ezaba khona. So abezindaba baveza khona ukuthi ke iKing isiyitholeleke lapha intokazi entsha sha yakhona ke lapha eMpumalanga and lentokazi bathi ke iyona abasola ukuthi ke izo replacer yena ke lapha ukaMamyeni. So kunjalo ke mbukeli indaba ke lezi isematheni ezithinta ke iKing yamaZulu yena kuMisizulu kaZwelithini. Uyazi ke mina mbukeli ngihlezi ke ngikhona for wena, ngiyobuya ke nama updates ngikutshele makhona okuvelayo ngazo ke lapha indaba ezithinta yena ke uKing Misizulu. Ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi ke ulike and usubscribe. Ake ngithi ke nje danke, ngiyazi bongela.